खुरमजरी आइस टीवी की पावमिंग तबिरी बपुन मपु तराम नुसे बुलोयना हजिक अहन मरमरु पाव बिजरी म्यांमार अमदी इंडिया की मरकता मरी फगनहनबा इंटरनेशनल बॉर्डर हाइंग थांगदुलगलै हजिक मपुंग ओइबा पाव संदोकना पिजरी म्यांमार अमदी इंडिया की मरकता मरी फगनहनबा इंटरनेशनल बॉर्डर हाइंग तांग निपादा हांगदुलगलै अखोई मोरे पाउमिना ngasi म्यांमार की तमु टाउनशिप की इमिग्रेशन ऑफिसर उनबदा हायेंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सगाबग लोइनना इंटरनेशनल बॉर्डर असि हांगदुकनबा सेम साब लोइरे थर्मसी ट्रेड एंड लेबर मिनिस्टर ना हांगदुकदौरी थर्मसी दा बॉर्डर पास अमसु हांगदुकदौरी मसी की पास असि पाइरब मतुंगदा तमुदगी म्यांमार रोमदा किलोमीटर 13 फाउगी मनुंगदा निमित 14 नि लैबा अमदी चथोप चचिन तौबा याहनगदौरी बॉर्डर पास ऑफिस असिदा हौजिक फाउगी ओइनदी म्यांमार सरकार की माइकैदगी ई वीजा अमदी वीजा ऑन अराइवल की मतंगदा कुपना खनरगा मणिपुर नत्रगा मोरेदगी वीजा की ऑफिस लेरगदी लेवाक अनि की मरकता लेनरिबा ललोन इतिक तबसिंगी अमसुंग लम कोइबसिंगी यामना खुदोंगचाब ओइगनि हाइना फोंदोरकली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डीसी ओइबता नतना डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की चेयरमैन सु ओइरिबा पवन यादव अमदी DIONIC की मेंबर सेक्रेटरी बिष्णुपुर की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रशांत ओइनामना ममांग सही की दिसंबर की तांग कुंदा डिजिटल बिष्णुपुर कौबा यूट्यूब चैनल अमा हांगदोखिबदु मणिपुरी लोलदा येंगनबा ngamkhre तोंगान तोंगान लोन सिंगदा येंगनबा होनबनि हाइरि मसिगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की चेयरमैन सु ओइबा डीसी पवन यादव ना फोंदोरपदा लमदमसिदा खुंदामिनरक्लिबा मिपुम खुदिमकी खंदुना असिगुम थबक असि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना पाखटपने डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा थबक ओइना पाखटखरबा अमदी पाखटकदौरिबा थबक सिंग चैनल असिदगी खंगबा यागनि हाइखी Journey of promotion of digital payments, we have already launched a channel which is known as Digital Bishnupur channel, where the various tutorials are there, where the tutorial regarding the digital payments are there, and about the various schemes and all is also present there. We have launched in local language, that is in Manipuri. Further we are going to launch in Rongmei language, where the videography is already been done. The editing process is going on, and it will be launched soon in this Digital Bishnupur channel. हौखिबो अगस्त की तांग मरीदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर दा नुपी अमा आंगांग उनबदा आंगांग सिखिबगी अचुंब मरी मखों पुथोकनबा बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन मनीयामना हॉस्पिटल की मरी लेनबसिंगदा तक्सिनख्रे काउंसिल की चेयरपर्सन अमदी काउंसिलर सिंगल लोइनना हॉस्पिटल अदुदा थोकिबा थोदोक अदुगी मतंगदा हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमदी पेशेंट की माइकैदगी आंगांग अदुगी मपा अमदी ममागा हक्तेनना उनदुना वारी सानख्रे मखोगी वाफम तारबा मतुंगदा चेयरपर्सन मनीयामना पाउमिसिंगदा फोंदोकिबदा डॉक्टर नसु मखोगी असोइबा का हेना लेखिदे अमसुंग अनाबकी माइकैदगिना डॉक्टर अमदी नर्स सिंगना चेक्सिनबा वाटपदगी थोकपनि हाइना खंगलखि हौजिकति मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी मसिबु थिगलिबसिंगना अचुंबादु अथुबा मतमदा पुथोकनबा होनबियु हाइखि बारिकिदा डॉक्टर की साइटैना मोगिदि असोइबा लेखि हाइबामा हाइरे अदो पेशेंट की कांगुदगिना मोइना डॉक्टर सिंगना फजना कनो चेकअप तौबिदे साबिदबदगी हारिबा ngang je lagi dabne habigi mogi nuataba mogi mot puduk pire aduna hariba sida koi gi ojik police te gi FIR am chandana case dapat pire na koi gi doctor site te gi puduk pire aduna maji bari reina bo authority singna hai kaman singna athubu matam da masigi asum balala lagi gadu tukpio aina sabu bat tawni tarap te gi subject रिपोर्ट के मरथना अतेनो बेम तलुजरी बाबा क्रेक जोन की दी तता तिस कॉलेज दी मम्मल सुमा फम खुदिंग चम माने यो सुमांग रोय पिस्ता चलबनीना अदु सुमा तकता सुपरलिंक फुटिंग की ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नु सिन बगुमना यो दिसिन बया दुदी सना की मुहुत यांगना सिन बया
National Handloom Expo 2018-19. Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani. Kolkata da lakliba July gi tang 13, Delhi dana lakliba September gi tang 15, Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 13, amadi Nilakuthi dana lakliba October gi tang 15, sponsored by Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Sinja Langzariba amadi Pauzianjariba, Directorate of Handlooms and Textiles, Government of Manipur. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasung Jolib capsule wo chanmina sinabiyo. Why try hard? Blue Sand London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Break it into Mayam Mutaram Seri, Hazim Makata, Pausing Pijari. Ziribamda Iravat Kitaram, Mapung Fana Pangtunaba, Janan Neta Iravat Memorial Trust na Mifam Pangtuna Kanakre. Ziribangi Baru Parata Laiba, JNN gi Conference Hall Pangthokpa Mipamatuda, Trust ki Maruai Bamiyo Kiana, Serbiyaki. September Tha Asida Iravat Kitaramasi, Pangthoknaba Mipamaduna Warip Lokre. Senapati District ki Manung Chanba, Maram dagi Parent Fawbagi, Lambi gi Pibam Asi, Asuki Matik Fatre. BRO na labi semba ki tabak chatharbasu mafung fana yengshin dabana ngasi fawba miyamna chatok chasin tawbada chawna kudong chadaba mayoknari kilometer chamaga kunlom sangba lambi asi ingsok lisingani gi ngapi gani ingsok lisingani ga tarukki December ke tang tarukta matam adugi Chief Minister Okram Ibobina double lane oina hangdokrabani Maram Parent Road Committee ki Chairman gi miyeng makhada lambi asi committee ki Joint Secretary Rampang nu yengshin kiba atuda lambi ki mafam kaya niyam chumna shamjin daba kaya yongke athuba matamda mari leirab singda lambi asi niyam chumna shamjin biyo hairi Ziribamda leiba Boro Bekra Government Higher Secondary School gi fibam Boro Bekra Sub Development Organization gi Chairman E Jitendra Luchingdu yengshin kre School adugi chokrida oiba E Utam Kauba miyoi amana mayoroi singi ayuki assembly tawduna leiramba thina kre Yengsiluba adugi matangda organization ki chairman E Jitendra Jiribang ki Barak Circle asida lairiba school asi school management committee ki member ama oina yengsilubani school asida oza sing ayamba karamde organization ki makaidagi mayoroi singi awara pakari leibaki hangbada oza nupi amana athingba piraki haina fungdorokli As a guardian ama oina school sigi management committee ki member ama oina adugai organization amagi chairman ama oina laga school siga changa koda oja singna tawriba mong si yampende oja singna tawriba mong si di iko school da kaning ba matamda ka ba yai kaning da matamda karoi no hoi siga yawa yaroi haibada akan bi mong da tawra ko si yampende aduna mari laina ba authority na sigi matisaba tawphom thok action lawkhatu haina ai media gi khuthangda haije Imphal West District ki Manung Chanba Lairanjam Maizrao Gram Panchayat na sinduna Gram Panchayat adugi manungda leiba Khungang Singda Social Survection Gramin Ingisingani gata nipan gi makhada numit marini chathakadaba Special Social Service Campaign Lairanjam Makha Lekai Pothabi Bazarda leiba Gram Panchayat ki office na hodokre Thormaduda Pradhan Tongbram Manglemba Lairanjam Jila Parishad Member Loitongbam Surchandra Yauna Miyoi Kiana Saruk Yaki Ward number 13 ngapi gani Ward number 13 dagi hongna lamtu singdokpa hokre pangthok liba asigi maruoiba pandamdi lunan ba mafam ohenduna laina tina kaya dagi ngakthoknabani haina Pradhan Manglemna fungdorkli dustbin lay thamjari basingsi khoi mafam chan chana sijin narakanda ikoi amola kai singche khoi paisan minarakanda
अना एक लेतबा अखोई समाज अमा ओइबदो अखोई ओइमिनसी आइदना अखोई हौदोकचबनी मसी गाकना अखोई पंचायत की जगह लेबिरिबा पुनमंगना अखोई चथमिननबा हाइदुना आइना अपिल तौजरी हजलुसिला कुदमरु बपाव कोला पिजरी म्यांमार अमदी इंडिया की मरकता मरी फगनहनबा इंटरनेशनल बॉर्डर हयेंग हांगदोकलगनी हजु फबगी होइना आइसलिंग नतिजब मणिपुरी पाव मतंग सिलोसिनजरी येंग ताबिरु सुंगबो मुखना खुरुमजरी